भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल आइजो गांखंनि मावफुं मेल दिनै बुधबार 2023 मायथाइनि 29 मार्च खालाराव बिटिआर उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फसंथानारि भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल आइजो गांखंनि मावफुं मेला टंलानि जिल्ला मख'आव लबिता कसारिनि आफाद सामलायनायाव जानानै थाङो। बे आफादाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ। मैं आरो इमान काम करी पेलाई जोशटू कम हो आसे हाँ बहुत काम करिसे किन्तु भेरगाव जिल्लार महिला तो सबलै धन्यवाद थाकिल शुभेच्छा थाकिल बहुत माने कथाটো लम्बा करूँ एक्शन प्लानটো আপোনাৰ সভানেত্ৰীৰ পৰা দিয়া হৈছে কিন্তু যাতে ব্লকৰ পৰাও লয় আৰু এই ফাইনেন্সটো লৈ পেলাই মনটো বেয়া কৰি থাকিব নালাগে কিবা নহয় কিবা হ'লেও আমি ব্যৱস্থা কৰাৰ কথাটো কৈছোঁ সোনকালে হ'লেও অলপ দেৰি হ'লেও অলপ পলম হ'লেও কিন্তু কিবা নহয় কিবা কিন্তু আমি ব্লকৰ যিমান আমাৰ এমচিএলএ আছে আমি লগ ধৰিব লাগিব দিগন্ত বৰুৱা ডাঙৰীয়াকো লগ ধৰিব লাগিব ভাল পালেও বেয়া পালেও তেখেতে সব ৰাইজৰ ইএম হয় সঞ্জীৱ কান্তি ডাঙৰীয়াকো লগ ধৰিব লাগিব আৰু আমাৰ খালিং দুৱাৰৰ ছাৰটো আছেই তেখেতকতো এতিয়া অলপ মানে কথা পাতিয়ে যাম আৰু ইএম ছাৰৰ লগতো কথা পাতিম আৰু প্ৰায় 5টা লগৰ ভৱেনে মোক বাইদেৱে কয় তেখেতৰ লগতো কথা পাতি लोगोसे खालिंदुवार बीटीसी बियाबनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर' भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि निर्मल बर' गाहाय नेहाथारि एन्थनी बसुमतारिजों गोबां दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोना बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि आफादाव आइजो गांखंनि दोलोनि मावनां खामानिनि सायाव सावरायनाय जायो। गासै आइजो गांखंनि सोद्रोमा बिथांमोना दोलोनि राफोदथिखौ लाना खामानि मावलांनो लोगोसे इउपिपिएल हान्जाखौ मदद होना खामानि मावनो रादाय होयो। राफोदनिफ्राय राफोदसिन खालामलांनो आइजोफोराबो खामानि मावनांगोन होनना बुङो।